pa uwan na jingtrai pet kerja ayu haba pa uwan na kerja katrai. Tôi kami maju long. Pa ngamuk dong kunit ya pi ba hapa ngapet ni kunjung em entah dan posu ban krai gitu ki kojong lepen mit pot pa gitu ki nauri kai dah. Oh kan kami ngarung dong tahi tembang kele mana apa kami marah ngarung mak istirahat aja kunta. Tu langsung kai kimu mana dapat soalnya. Tahu ngarung semua. Rolak jom padu ki wan man khot jingiaseng. Rolak pasi beduk. Beduk. Oi. Yang lagi sana. Ya aman masih soal aku jirai mah. Tahu. Ya nak ya. Ada yang aku ingin saya kenal balas ni Blei mah. Tempat mah. Isu ya khynnah. Jisu ani melang hawa ban rai. Ngalali kai bang stuk na kai ne. Haka jaka bambi menyarap kami ngaban kling ketiar menyarap batsar kini kayin pun bambi le kai begitu. Yami tem dan kam shubat ne mun shubat ai tang raktin. Yami tidak ai sundan udem. Situ. Mitim tatengan bom na duni bamis ngoto. Untuk tak skim deh coba lagi begitu kena suto. Kaki yang tinggi kena. Tuh malik petu kena ulah iun ta. Ikpa. Nah habang lepet tu kunem ngadang muda okrekot upulik tu kai tu kakot bangi isi hati uban pet. Kuat ayu kata. Tu ni lepet tu. Kau ni mana ni pelak? Ngadang muda okrekot? Kai kan ya? Pet. Laita tang kita kakak untuk pet sendan. Tutela. Harus leman kulit kakot ayu rekanai. Bang bet. Padu kata udang puli ya ketin kejong Blei kini pa kelayo bantang no ya kabai ba. Buat mami kerkot nanti mana me pul kakot ayu kanai. Nadum tak asngim desu balik betul kenal kain sto. Nadum tak asngim de ban pulai bujung wat kiti jung pulai jung me.
Ya nak pai nak. The next day kini ki khynnah prolog jong badu ki wan ki khot biang ban le Jingiaseng ya ubadu pek eja ayu ya ubadu bahagian. Ya badan ini lekat dia ngubah depan Jingiaseng. Ya. Beduk. Kau beduk. Oi, Yang Jingiaseng nak. em chỉ muốn xuống ta. Ta. Boleh beduk ngai susi faham ta. Cuba deh. Jangan aku minta galak-galak dia kiat pelat mah. Dia yang nasi yang dia lekai nak siapa ni kap. Lalu Perkenai baju biang mah. Blei nak empat mah. The next day kini ki khynnah ki prolog jong badu lakwa pha ban le jalekai pek ki alekai syamadan bukhang. Kalak poi. Lekai syangam mah. tiba. Oh, baduk mula saya. Jadi badu ini akan syui prolog nomor sesi balat. The next day ujim badu ki akan dua hal nanti ke bagi dang lai jing lagi. Are baduk mula saya. Yang lesyong kan syua syipang. Boleh badu ngai diskusi faham ta. Amai lai, Boleh badu ya tu hak sayang aku prolog. jim nung dia tu ro sengalak ran do tu ro. Happy perlop, tip yang hayang ngarang ngalai Jingiaseng tu syak dom, syak sempat MEI pa pat cisine ka pangarang pule Bible wan ipa wan klik ka Bible janga pat ilatan. Diskusi faham ya film ta. Tahu lele yang bujing dua MEI pa jong piba. Blei un persil tu MEI pa jong pia ka wei podcast ni makin le Jingiaseng lambar ni. Puak lamit kan saya keduk pan mah. The next day pek ke jayu ya kakmi jong ubadu. Ni balik muda ni. Pa! Balik muda kali sama. Blei. Jadi kami. Hampir dah. Hampir ke balang rekam. Sendak-sendak kecukin ke kali. Nilai shoes kumno kan kami habuk ni ngalai kuat dawai dasin ang klang aro tasyo bang ngalai buat buki doktor ay euro tasyo terus spesialis tasyo tato jakod doktor ki doktor kareng doktor kasi belum tasyo lagi kuat no ikun main dawai yalase u Blei bahasa kiri umpan kiak makmi Tu kiki pa. Kun. Lekon ut bagi MEI. Kun. Bagi MEI ipang. Inyales aku na bang lejwat dawa dasian ro. Montasyo main air montasyo. Mentalai ila asas tang kasi ila rahmat ila raika. Kun tuduai ha Blei yo lase tak boleh kami sekri yo si pun kia MEI
tu mai pan bat na duai bat na ngai tu Blei macam punya kia. Las no kuna mai. Anak sengujam deh, nasa bakal jempang kali jangan aku tak aja. Ani nasudon bok ba ila kot I kumne jingpang ba ila ban gonsen kumne Apa lagi kabangi email tadi pajak punya lah ya pi. Pat kon ada bentar. Pat kon ada bentar kasih ni buat dia pi. Macam pi ublek bam macam ni. Rupet kini kikmi kikpa jung badu rukira snow tu ya ke ke bati kira le bat na kadal jung ka jung smart Jingiaseng ka jing dua jung badu kikmi ta ilayo kan kia kene ke drama jung kalakut